Il-prezz tal-Bitcoin jista' jitla' u jinżel b'mod drastiku f'perjodu qasir ta' żmien. F'xarejn biss il-valur tagħha niżel minn rekord ta' madwar 96,000 euro għal madwar 44,000 euro. Din il-volatilità waslet għal tħassib kbir fost l-investituri. Iżda l-esperti hija parti naturali ta' kif jaħdem is-suq tal-cryptocurrency. TVM News tkellem mal-professur Joshua Elluli mill-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta u spjega fost oħrajn għaliex din il-munita għaddiet minn din il-maltempata diġitali. Every 4 years, the cost of finding or producing Bitcoin doubles. So the people producing it are going to sell it for double the amount or even more. And this creates an increase in price and hype, and people start to buy in, and the price keeps going up until it's overhyped, and then we start to see a crash after. Esperti oħra jgħidu li l-bidliet fil-prezz huma marbuta wkoll ma' żviluppi ġodda fis-suq. Matthew Felice Paċ li jmexxi kumpanija fil-qasam tal-blockchain qal li l-introduzzjoni tal-hekk imsejħa Exchange Traded Funds jew ETFs żiedet id-domanda għal Bitcoin u waslet biex il-prezz tagħha jirdoppja f'kemm trott salib. Iżda meta ħafna investituri jixtru fl-istess ħin spiss ikun hemm ukoll min ibih biex jieħu l-profitt u dan iwassal għal tnaqqis fil-prezz. That created a huge demand. And in fact, we saw within 2 years the price more than double. Of course, after there's so much demand, when the demand stops, then you expect the prices kind of tumble down. That linked with the 4-year cycle that people think when they think about Bitcoin and its price and its effect on price. They kind of lead to people to sell. Skont l-esperti anki f'Malta qed jiżdied l-interess fil-cryptocurrency. Ħafna Maltin bdew jinvestu ammonti żgħar l-aktar matul il-pandemija, meta aktar nies bdew jesperimentaw b'investimenti diġitali. Fl-istess ħin qed jikber ukoll l-użu tal-hekk imsejħa stablecoins, muniti diġitali marbutin mal-valur ta' muniti tradizzjonali bħad-dollaru Amerikan. Dawn qed jintużaw minn xi negozji u individwi biex jagħmlu pagamenti internazzjonali aktar malajr u mingħajr tariffi għoljin tal-banek.